warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Reja di channel Reja Fishing Aceh teman-teman ya. Kali ini kita mau coba cari gabus lagi teman-teman. Cari gabus ya, dia spotnya teman-teman. Sama pagi ya. Oke, mantap. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus teman-teman. Semoga kita uncal, semoga ada cintanya teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sama semangat lagi teman-teman ya. Oke, ramainya di sela-sela pagi ya teman-teman ya. Kali dia teman-teman. Sambaran teman-teman ya, nggak kena. Oke, strike. Strike teman-teman. Duh, mocel. Buat sangkut teman-teman. Aduh, mocel. Aduh, jalan lagi teman-teman. Susah teman-teman ya, karena gabusnya main di celah-celah pohon padi itu teman-teman. Jadi gitu sambar agak susah kena teman-teman.
Strike. Oke. Strike. Oke teman-teman. Wow, ngamuk dia teman-teman. Oh, mantap teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya udah berapa kali nyambar ini baru kena teman-teman. Oh, ganas teman-teman. Lumayan size-nya ya. Lumayan size-nya teman-teman. Ya. Mantap ya. Ganas sekali gausnya. Oke. Alhamdulillah teman-teman ya. Mantap. Mantap ya. Kita lanjut cari lagi. Oke teman-teman, kita coba uncal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gabusnya banyak teman-teman, cuman castingnya susah teman-teman ya. Strike. Oke, strike lagi teman-teman. Mantap, alhamdulillah teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya strike lagi teman-teman. Alhamdulillah ya. Lumayan juga size-nya teman-teman. Oke teman-teman, lumayan size-nya ya. Ini gabus kedua kita. Mantap. Gokil teman-teman. Kita uncal lagi. Semoga masih ada cintanya teman-teman ya.